rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Kasepuhan atas nami panginten kasebatkeunana pundesan anu parantos segala rugi ku anjeunna disarenkeun mudah-mudahan di pihak panganten istri masing aya dina kalaluasaan oge kalaluginaan oge panampian kalayan disimati atas nami keluarga aturkeun sewu nuhun laksanakeun kabeh. Pokoknya mah apa bilang PKB. Dengan kabulan jadi kujuanan pasti sana. Nyiris mawati hoyong nikah tenang. Badan nikah di tadi. Dipaksa ke bapak tuh. Ikhlas manahna. Badan janta apa maksudnya siap mendampingi calon dia kali tunakin Kang Idris Muhammad. Badan setia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum yakunul fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Andris Muhammad Bapak nikahkeun pun anak wasta Rismawati kahidep nganggo mas kawin ku perhiasan emas 7 gram kontan nanti abdi nikah kamurang kali bapak arjenengan Rismawati nganggo mas kawin ku perhiasan emas 7 gram kontan
Cekap saksi. Cekap. Alhamdulillah. Allahumma barik. Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasanya tuh kalau Jangan dia akan alus dengan Andis Muhammad. Cara hidup masrah dan mas kawin mangrupi perhiasan emas juga mulia salira itu mana kamu nampina serta mudah-mudahan jantan keberkahan kaulan duaan di malam nih. Alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin.